Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak ti post mo Asimilia, Mari Bekang. Lakom ka dinagi dyan, Maray. Wan mare, adda supplier ko, reseller aklaang, ta isopay tiganan siya. Isopay ang maigatang iti masapsapol ti anak ko. Amumot, awan tinamnamaag iti amana. Isu abili bakla unay kan kamare. Maanusam ti aglako iti kumkumporme. Ay nawaw, kasta talaga mare. Masapol nga agagetak para iti masakbayan ti anak ko. Sa bagay, Mare. Order ka di, ti makitkitak iti parangan niyo? Mare, order ni Manong Ruel akalugaran tayo. Di si kantaw ti mapanagi deliver iti ayanda, Mare. Mare, no sumangpet ni tatang, ano sak na i-deliver? Mabalin mo, tasyak pa lang ti mga sikaso iti anak mo, Mare. Okay lang kan ka, Mare? Ay, Mare. Awan ba't di tinapatid nga ramidak ita? Apay nga italangin, deliver mo ta order ka. Pasensya kan Manong, italaang ngamin anawaya anak. Naladaw ka may. Naladaw? Manong amin, ti bayadakin ka? 10,600 amin, Manong. Ano sampay lang taguray, ha? Ha? Awan maitid ko ita. Saan pa nga intid ni boss ti bayad tinateng ko? O sige, ano sak nga urayan? Basta saan amabulanan Manong. Di ka matanagan. Itid ko adago sa pama na makasingira. Mayat matpi manta si Milya nga intulod ni Bekang anak ko. Ungarod nanan. Naglalang to siga. Manungay ti bayad dayta. 10,600 lang nanan. Binayada maun. Saan pa ya? Taawan mo't kasyunahan ko. Ay nawaw. Apay matpi man ngay. Amang ano kasapulan na ti kwarta. Makauray da jay. Da kayo kitdimot. Basol namot lang tapay ngamin nga italanga nag-deliver. No adalakit day. Itid mo matpiman ay ammo mat a single mom ni Bekang. Isulang tiyag trabaho para iti anak na. Ay nawaw. Amok da ita nanang. Di kayo madanagan. Tabayadak tumot lang. Jak itarayan na ita 10,600. Agyaman naklaunay iti panangasikasom iti anak ko Mariwena. Awan anyaman na Mare. Nasingpet mo ti anak mo. Sa anak unay anabannog. Ay, kumusta nga iti in-deliver mo Asimilia, Mare? Binayadan ka din ni Manong Ruel? Saan pa'y Mare? Awan ka no mati cash on hand na. Anya? Awan ti cash on hand na? Kasla imposible mat day ta, Mare. Ano sa kun Mare? Kasaritak lang ti supplier ko. Ta dumawatak iti makalawas apawayway. Tapno makasingirak. Jak pa'y ngamin nabayadan ti puunan. Ay, day tangagpay so ti rigat na. Numautang tila ako, Mare. Barang itad ni Manong Ruel adagos ti bayad na Mare. Ay, sapay la ko Mare. Numaminsan ngamin kat agkaro day dya tao. Nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Awan mo tayo, ti similya ako nam nga i-deliver maumbi kang anak ka. Nalpasan tatang, na i-deliver kun idiawan kayo. Ay nawaw. Kasano na i-deliver mo? Asino nga iti nangawawer iti apo ka? Ni Mariwena, tatang. Lukas ta, imay ti kumarem, nito'y balay. Wen, tatang, imay nakiistorya. Awan mo't piman ti maibagak iti dayja ako mare. Tanasingpet mo't piman. Banag, apagyamanam launay, anak kao. Malas ka man, iti lalaki a pinilaym. Nagasat ka man, iti tigayim mo. Pudno lang unay, tatang.
Sa anak pa'y anagpas ngay idi, kit adda ka na yun ni Mariwen na amang kumusta kanya. Okay, binayadan damot laang ti similya nga deliver mo. Saan pa'y nga rod, tatang? Awan ka nung amin ti cash onhan ni Manong Ruel. Ray takit din. Madanagan akong tatang. Ay nawaw, anya launa ti pagdandanagam anak ka. Makalawas ang tinapalabas. Sipod impautang ko ti similya ken Manong Ruel. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo tinaawat ko abayad na. Anya tinagtulagan nyo aya. Tiimbagaken ko na. Kat saan ko maamabulanan, tatang. Itid ko adagos. Apaman ama kasingirak ko na napay kanya. Padasem ti mapanitayan da. Tapno makapagsarita kayo lang iti personal. Adda nga ta ijay, tatang. Dahil dati, jak sigurado. Ang mapankalatan ha, tapno masungbatan ti saludsod mo. Naiwayway kumutkid din a jenwang. Awanan ti lakad ka. Kumusta ngay, Manong Ruel? Mabalin ka di amaala ti bayad ti similya nga order mo? Ay nabaw, apay nga italahan nga imay ka. Naigastos ko na ati ibayad ko kumakin ka. Ti amok kat si ti mangitulod ijay balay, Manong. Awanan ti kasunhan ko. Manusam ka rin, aguray manan? Kasapulak ti kwarta, Manong. No, apay ngamin nga itaka lang nga nagpakita ah. Kaano nga rod nga umayak manan? Agteksaktokin ka, no ada kwartak. Anusam ti aguray, talagang awan pa'y kwartak. Nailawan anigatang ko iti abono, ti ibayad ko kumakin ka. Sapay la kumata mabayadang matan inton umay alawas, Manong. Kasapulak at talaga ti kwarta ita. Agsingsingir matan ti supplier ko. Wen, di ka madanagan. Saan ko nga itarayan na ita 10,600 ga utang ko kin ka? Ay namari, nadagsan ti parikot ko ita. Anya ti parikot mo aya, Mari Bekang? Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan matan abayadan ni Manong Ruel ti similya nga inorder na. Ne, kunak man no iso tinapan mo siningir iti, Mare. Napanak iti ayanda. Ngam awan mat ti inted na uray piso. Ay nawaw, apay ngay. Ay, parikot ko nga rod ita, Mare. Saan mat amabalin asublik ti similya tanalpasan ang naimula da. Bayam, kasaritak to ni nanang na. Bareng matulungan na ka, Mare. Ay, huwan man, Mare. Agyaman aklaunay, ha? Sa dino ti papanam, Nana Jesus, ha? Adala mapan ko gatangan di tatirse na nakaw. Apay ka, day? Mabalin ka di makasarita kayo biit, Nana? Anya ti ibagam aya? Ti utang ni Manong Ruel kani kumarik abekang, Nana. 10,600 nga minday jay. Aging ka kano itakot di na pa'y nabayadan. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa bulan dayta ah. Wan nga rod, Nana. Inton sumaro no alawas ko, Nana. Ngam awan mat ka di. Agparikutan ti gayam ko. Tasing-singiranan ti supplier na. Ay una yan dayta, Ruel. Ul-ul-budan na matpiman dya tao. Dayta nga rod, Nana. Amo na mati kasasaad ni Mari Bekang. No apay nga ul-ulbudan na paylaan nga kasta. Mala, bayam, kasaritak to day jay Arwel. Saan mabalay na kasta ti aramiden na. Bayadam no anya ti rumbang abayadam ka ni Bekang si Carwel. Ay nawaw, no da kwartak, di inted ko kumananang. Apay ngamin aginastos mo ti ibayad mo kumakin kwa na iday. Imbagakmat ka na kayo, ngayon gatang ko iti abono. Ay kat ipamuspusam ah. Inmo lampi man ti similya nga inalam ken kwa na. Sa ita, di mo bayadan. Pagurayang paylaang ngarud mo di tao. Basol na mo't lang ah. No hapay ngamin, asaan na nagpakpakita ini. Ay unay matanti kasta ka panunutam. Di ka mabutang no makarma ka iti kasta ngar aramidam ah. Ul-ulbo na matipada mataaw. Itad ka ti 5,000. Itad muntumat ti 5,600. Siguradom lang nga mabayadam day nga utang mau italawas.
5,000 laang ti maitid ko. Pasensyakan bekang. Ni Ruel to ti mangtad iti 5,600 nga udi na. Okay lang, nana. Tinapatag kat naka-advance kayo. At damot lang ti maitid ko iti supplier ko. Siya kung ti dumawat iti dispensar, iti naramid ti anak ko ken ka. Saan nyo abasol dayjay, nana? Di kay madanagan. Saan kay matkit di akagura? Ay na, agyaman aklaunay, tamaawatam nakong. Palagi paktumanan ti anak ko. Tapno itid na ti buo abayad ti similya aginatang na. Agyaman nakmanan, nana. Mala, agtugaw kayo pa'y atag kape tayo. Ay saanan, adapay nga minlakad ko. Inton maminsan tulaangan. Di magasaklaan, takayat ka makita iti personal. Oh, itad kong tibayad ti similyam tapno di nakgulgulwoin. Agyaman naklaunay. Agsardang kamot siguro na niya. Wen, tinapatag ka niya kat na itid mong tibayad mo, manong. Namabalin, di mong dakdakamatan kanina nang timay papan iti dayta similya. Tamakarangrang no sermonan nakmanan. Ne, aguray ka. 5,000 laang to'y intid mo, manong. Kurang ti 600. Naitalang ti kwartak. Unay matan, 600 lang sinirumpay. Ay nawaw, 600 laang ti gunggunak itinlako ken ka, manong. Iso kumapay mo't dayjay ang igatang ko iti daya per wano gatas ti anak ko. Imposible ah. Ilibre mo tan aday kanyak. 600 lang mo. Kasano nga mo't tibanog ko. Sana balay ta 600 lang. Saan ka mat siguro nga agree ka? Kung akman no binayada na ni Ruel, to si Milya aginatang na anak kao. Iso ti inyag na itay tatang. Ay nawaw. Nagbayad gayam nga nakamisuot kamot dita. Wen ata kurang tinted na tatang. 10,000 laang tinabayadan. 5,000 tinaggapukin ni Nana Jesusa. 5,000 met ken Ruel. Jay 600 aganan siya kuma. Di na inted tatang. Anya? Awanan tinaaramidak itay. Tamadlaw ko amasurun kanyak. 10,000 ti puunak iti dayjay asimilya tatang. Talaga mo na dya tao. Naladaw lang arudan ti bayad na. Di na palagat binayadan abuaw. Anyangay nga rin ti maaramidan tayo tatang. Lesson learned laangan kanyak. Saan kun nga i-deliveran no agorder tumanang. Nakapigpig samot titudo na. Madanagan ako nanan. Amangan ko nakno mapirdi na gitimulak. Ay nawaw, ikararag mukit day asada mapirdi ti mulam. Sapay la kumaana nang. Sayang mo dagiti no mapirdi lang. Ay wood gayam, binayadam ka day ti 5,600 nga odin ka ni Bekag. Nalpaso na nang. Nasayat mo't nga rod no kasta. Intun sumarunaw, sakbay nga agorder ka. Sigurado nga da ibayad mo. Bawatam! Kumusta ti mulam, Ruel? At dalatamat na pirdi na na. Kasano nga rudan day ta? Masapol agumatangak manan na iti similya. Anya? Masapol nga agurdirak manan. Kasaritam tumanin ni Bekang no kayat nakalakwan. Mabalin ka di adda kayo ti makisaritakin ko na, nanang. Isaganang pa'y nga umuna ti bayad mo. Nakasaganan. Ore balor ti 3,500 laeng no adda. Ipadas ko no kaya natimangtad. Gamno na truma iti inaramid mo iday di nakakaya talakwan. Awan maramidan tayaw. Uray agbalor iti 3,500 laeng kanaw no adda Bekang. Pasensya kayo, nana. Ngam saan kun alakpan ni Manong Ruel. Amangan no ulbudan naktumanon. Amuyo ka de, 5,000 lang tinted na idi. Kurang iti 600. Gunggunak ko mati 600. Ngam daksang gasat tadi na mo't inted. Anya? Pasensya kayo, nana. Ngam awan ti maited ko asimilya. Makapatroma mo't, nana. Awan pa'y ti kasukat ti bannog mo't. Ay naglokon day jaya taaw. Ti ko na kanya kat fully paid. Inulbudan na kayo laang, nana.
Jakon kayat alakwan ti anak yu. Ngamin, saan a tao akasarsarita? Agbayad laeng no kaano akayat na. No kasta, awan intad ni Bekang asimilya, nanang. Awan, Apulos. Ay nawaw, pangalak nga roda iti imulak. Agbirok ka iti supplier mo Awan mat nga rod amok amang hilaklako iti kasya asimilya dito lugar tayo. Isolaeng, nanang. Di na nga rod kayat timangtad. Saan ka kanungamin at tao akasarsarita? Anya nga ita, awanan pangalam iti si Milyam. Kasano asaan a tao akasarsarita? Agbayad ka laeng kanaw no kaano akay kayat mau. Tidakas na pa'y, kurang tiit-itid mo abayad. Ita, di na kan kayat alakwan ka po iti ugalim. Intun sumarunaw, agtungpal ka nga may, no anya tinagsaritaan yaw. Ay nawaw! Agtungpal ka no anya ti saritaan. Bayadam no manuti rumbang abayadam. Tapno saan amadadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.